velikom protivljenju javnosti i nepoverenja u parnu mašinu, otvaranje železnica Stockton i Darlington 1825. godine bilo je veliki uspeh. Stara lokomošno, jedna kojom je upravljao sam George Stephenson, vukla je ne manje od 38 vagona, brzinom od 24 km na sat. Godine 1829. svečano je rešeno kojoj će lokomotivi pripasti čast da vuče vozove na novoj pruzi. Od Liverpoola do Manchestera pobednik je bila najčuvenija od svih lokomotiva raketa Georgea i Roberta Stephensona. Liverpoolsko-manchesterska železnica je postala prva potpuna železnica na svetu, jer je vozila po redu vožnje, a od samog početka vukle su je parne mašine. Oni koji su prisustvovali svečanosti otvaranju bili su svedoci i prve železničke nesreće, kada je liverpoolskog poslanika Zilliam Harkisona raketa pregazila i usmrtila. Pitam se kako se ovo desilo. Ubrzo pošto su prve lokomotive uspešno krenule po engleskoj železnici, pravim lokomotivama prošle su po čitavom svetu. Stephensoni su dali nacrt za mnoge železničke mašine, izvedene iz Britanije u Evropu i SAD. Godine 1829. Mark Seguin je izradio prvu francusku lokomotivu, a u SAD-u je prvu parnu lokomotivu za šine izradio John Stephenson već 1825. godine. U Britaniji je železnica odrasla u industrijskoj revoluciji. 40. godina prošlog veka nastala je prva železnička manija, kada su nove linije nicale gotovo preko noći i kada su bile po 2 i 3 suparničke pruge među gradovima u drugim delovima sveta tokom 19. veka. Gradile su se železnice na velike daljine. U Severnoj Americi izgrađene su pruge s kraja na kraj kontinenta, a u Rusiji su železnicom povezani Petrograd i Vladivostok na daljini od 9656 km podzemne železnice, tako poznate u današnjoj železnici, ako se ovo danas uopšte može nazvati železnicom. Uglavnom, prvi put su građene 60. godina 19. veka. Prva među njima, londonski metropoliten, otvorena je 1863. godine. Vi ste gledali kanal Stare pruge. Ovo je bio serijal Sve o staroj železnici. Vidimo se u nekom sledećem videu. Ćao!